Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Baroksud. Oke, kita sedang berada di pohon bambu nih teman-teman. Seperti biasa, kita mau mencari ondel-ondel teman-teman. Yuk, kita cari yuk ondel-ondelnya teman-teman. Nah, ini nih, apa nih teman-teman? Warna pink. Coba kita ambil teman-teman. Apa nih ya? Di Marsa teman-teman, dapat Marsa. Oke, kita dapat Marsa teman-teman. Yuk, kita taruh di sini teman-teman. Marsa teman-teman. Yuk, kita cari lagi teman-teman. Dapat apa lagi nih? Bambu teman-teman. Nah, ini teman-teman nih, ondel-ondel teman-teman. Bener teman-teman, dapat ondel-ondel. Widih, mantap teman-teman, kita dapat ondel-ondel. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Yuk, kita cari lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita dapatkan ondel-ondel banyak nih teman-teman. Nah, ini apa ya ini teman-teman ya? Ada tiduran di atas bambu. Apa nih? Coba kita lihat. Wah, apa nih putih sama pink? Ih, pocong teman-teman. Bener teman-teman, ondel-ondel pocong. Oke, kita taruh sini teman-teman. Ondel-ondel pocongnya. Oke. Kita ambil lagi yang warna pinknya teman-teman. Oke, ondel-ondel pocong lagi kayak gini. Coba kita lihat. Bener teman-teman, ondel-ondel pocong lagi, warna pink. Ya, kita taruh di sini lagi teman-teman, kita kumpulin. Tuh, dapat 3 teman-teman ondel-ondelnya. Yuk, kita cari lagi. Mudah-mudahan bisa dapatkan ondel-ondelnya teman-teman. Mana nih ondel-ondelnya? Coba sebelah sini kita cari teman-teman. Nah, alang-alang. Dah, ini nih teman-teman nih. Nanti ondel-ondel juga nih. Benar teman-teman, dapat ondel-ondel lagi. Ondel-ondel cewek teman-teman. Ya, oke. Kita taruh di sini teman-teman. Tuh, dapat banyak tuh teman-teman ondel-ondelnya. Yuk, mudah-mudahan bisa dapat lagi teman-teman. Kita cari. Coba sini teman-teman. Sepertinya sudah nggak ada lagi nih teman-teman. Ondel-ondelnya. Sampai sini aja pencarian kita. Jangan lupa ikuti terus pencarian selanjutnya teman-teman. Oke, assalamualaikum.